she's in love. I don't know why. It's much too fast. I know it was my past, but it feels so new. Kembali lagi sama kami kita makan lagi. Di sini Muni ada gulai pedas sotong paha ayam, ada sambal jengkol, lalapan pete mentah, lenca dan tumisan pakis ya guys. Oke langsung aja sebelum makan berdoa dulu. Tumisan pakisnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke nasi. Boleh. Kental banget. Paha ayam tuh. Bang. Parah. Wah.
Itong kaluwa. Kapalawat. Kuah yang mantap banget. Chicken jumbo. Wah. Wah. Sedikit aja. Oh. Sama. Ini kuahnya buat nanti aja. Kucing, cuci. Terakhir.
Oke guys, sudah habis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.